siremenelela Akashe vosi Bana yamanutse araza umuntu bitavuca na gucura muzi kazi bekira n'ibisanga ni wa muntu nigeze gukorera ya myaka 3 n'amezi Imana mumugisha mbona kandi kazi haleluya kuko kwirengagiza kwawe Imana izamanuka itanga umugisha. Datinze cyane reka dusome iri jambo riboneka mu gitabo cy'imigani 19 umurongo wa 11 imigani 19 verse 11 haranditse ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara ngo kandi bikamuhishura kwirengagiza intabe yagiriwe. Turongera dusome neza haranditse ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara kandi bikamuhishura kwirengagiza intabe yagiriwe. Muri no misi iri jambo ni jambo ry'umunsi gira amakenga niwirengagize inabe wagiriwe niwirengagize inabe wagiriwe. Tutarakomeza hari umuntu nigeze gukorera nyiri umwana amafaranga akagumayo imyaka 3 irarangira yikubitaho nayanda meza 6 narahembwa ariko igihe cyo guhembesha kigeze narahembesheje arangije turabara neza dusanga nta mafaranga ashobora kuba afite. Yarambwiye ngo nta mafaranga nkufitiye ariko ijambo rirambwiye ngo amakenga umuntu afite. Hari igihe tugira amakenga kubera ko twamenye Imana. Amakenga umuntu afite mbega muri no misi ufite amakenga yahe ufite ayahe makenga maze imisi senga Imana ijwi rikambwira ngo Satani yamaze gutera intebe mwisi urimo urasenga gute muri no misi. Amakenga umuntu afite reka kurakazwa na bene so ahubwo komeza utumbira Imana kuko ijambo kuko indire baratubwiye ngo tuzahozwa ibyo byose tugeze mu ijuru kwa data tuzahozwa ariko hazabaho kwirengagiza kugira ngo duhozwe. Nibwo naje kugenda ngenda amara amasa nta n'amafaranga njyanye kandi narakoze igihe kirekire. Imana imumugisha mbona kandi kazi haleluya kuko kwirengagiza kwawe Imana izamanuka itanga umugisha. Imana izamanuka itanga umugisha kuko ndi kumva ngo hari ikimana yavuze ku buzima bwawe no ku buzima bwa bene data n'abandi benshi ariko hari ikimana yakuvuzeho. Gira amakenga rero reka kwihutira kurakara reka kwihutira gushavura reka kwihutira kurwana reka kwihutira mu bapfumu reka kwihutira gusambana reka kwihutira kurabuza reka kwihutira kuroga reka kwihutira muri ibyo bidafite umumaro. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara. Dufite abantu bababazwa bakihutira gushaka Imana abo nibo bagiye kuyibona. Haleluya uwo mudamu igihe cyo gukizwa cyanjye kigeze. Somya Bibiliya irambwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha nakizwa nta mahoro mfite muri njyewe. Igihe kiragera somya Bibiliya irambwira ngo umubabarire bene so 7 inshuro 70 ndeka kubabarira rimwe babarira kenshi. Nibwo marayika w'Imana yamanutse arambaza ati mbega umuntu bitaguca na gucura muzi. Subije inyuma ibihe nsanga ni wa muntu nigeze gukorera ya myaka 3 n'amezi 6. Ndavuga ati uwo muntu ndamuzi. Ati uwo muntu uramuzi? Ati ndamuzi. Ati uwo muntu uramuzi? Ati ndamuzi. Ati none se nta kintu mupfa? Salameni la dotaya nta kintu mupfa. Wowe nta kintu uri gupfa na bene sisa. Ubu nta kintu uri gupfa nawe muri kumwe mu kazi. Ubu nta kintu muri gupfa nawe mu rushengero mufatanyije umurimo. Mareka Imana nta kintu mupfa. Ndavuga ngo ujya mudamu nta kintu dupfa. Yongera nabaza ngo nta kintu mupfa. Reka ubwira ngo ijwi ry'Imana ntiriza rimwe ahubwo rizishuro nyinshi. Nongera ndavuga ngo nta kintu dupfa. Yongera nabaza ati nta kintu mupfa. Ndavuga ngo ujya mudamu namubabare. Uwo marayika arambwira ngo imbabazi ugira nawe uzazigirirwa. Reka nkubwire muri no misi gira amakenga utanga imbabazi ubabarire bose babandi wari waranditse. Reka nkubwire hari ikintu
abantu muri ino minsi hari ikintu abantu muri ino minsi tutaramenya neza. Uwatugiriye neza tubisigaho ntitwongera kumwibuka, ariko uwatugiriye nabi turandika ku gapapuro uko duhuye dore wa mugome, uko duhuye dore wa mubisha, ariko ijambo riramwenga amakenga umuntu afite. Nimba ukijijwe gira amakenga, babarira bene so. Amen. Gira amakenga. Tali le siremenelela. Hata jevosi vazi vazika. Ilaizi nete bofo. Kazibe kila mini lelai. Tuje vazika vazi miniasi. Nugira amakengo kababarira ibyawe byose bizagenda ku murongo. Nugira amakengo kababarira ibigari biri imbere yawe nk'imisozi Imana izahindura amataba. Nugira amakengo Imana izaha umugisha urubyaro rwawe. Nugira amakengo kababarira Imana izabana nawe mbere n'inyuma. Nugira amakengo kababarira na ya masezerano amaze igihe kirekire azasohoza. Tuje mentali neredo. Turize imbere y'Imana ubundi ugira amakengo ibisigaye byose ubireke. Hashitaze medo taire. Diamene yaseka. Ushobora kuba warambuwe icyubahiro bitewe n'abandi, ariko uno munsi nufata umwanzuro ukagira amakengo kababarira, icyubahiro cy'Imana kirakuzaho. Wongera urabagirane kuko Yesaya yarambwiye ngo by'ukuri abagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukabukurasiye. Urongera urabagirane no munsi abanyamahanga bakubone, babone warabagiranye, kuko Bibiliya yarambwiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo Sitefano yarari mu mwuka wera, yarafite impano. Abantu benshi rero bakamusuzugura bakamutera amabuye, umunsi w'ugeze bamuteye amabuye. Ngo abanyamahanga babandi badakijijwe barahindukiye baramureba, ngo babona mu maso ye hahindutse, ngo hasa nk'amarayika. Reka mubwira Imana yishatse kwemeza, Imana yishatse kwemeza n'aba banyamahanga nabo bamenya neza gusenga Imana. Amen. Nabo bacaci satalinela takoste de tayaziminifu hotel menere dosika. Gira amakenga mu byo ukora, gira amakenga mu byo uvuga, gira amakenga, gira amakenga, gira amakenga. Ubundi turize imbere y'Imana. Reka dusenge Imana. Nyakubahwa Imana uri ku ngoma, nyakubahwa Imana ugira neza, nyakubahwa Imana turengere, nyakubahwa Imana duha imbaraga, nyakubahwa Imana duha agakiza, nyakubahwa Imana duhe kugira amakenga, nyakubahwa Imana tube hafi, nyakubahwa Imana dufate ukuboko, nyakubahwa Imana dukomeze. Komeza utugirire neza, komeza utugirire neza, komeza utugirire neza, komeza udushigikire, komeza kutwubaka kuko tubatswe nawe. Abatubakitse tuzamuye ibiganza byacu tuvuga Mwami Imana twubake kandi udushoboze. Duhe kwihangana ibigerageza biri hano mu isi, uduhe kubabarira, uduhe kugira amakenga. Abasore utweze, abapapa utweze, abantu bose utweze. Mwami nugiye kumvira ijambo umuhe kwirengagiza. Urakoze rero Kristo. Nzi neza ko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, kandi natwe turimo. Aka kanya rero Mwami turamburira ukuboko, tubamburira amahema mu bitugerageza byose, dukomeze guturiza munsi y'ibirenge byawe. Ubw'Imana ni mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Twahungiye kuri Kristo Imana, twahungiye kuri wowe. Ni wowe muremyi wa byose, ni wowe mutabazi, ni wowe wabasha kuturengera, ni wowe beso takebutire vo santamini antasikereje vafo na inarandostakita asheboteze vaini nene andesiredo otabuvazi neger la chantore ginefo tutamini regiane disika atatuse voveza linanto de gizatove le conta ile genante etabufasi le men ishartor jamais kiataya nani andozerebo tukuzike deta asailelema na utaya lesaya ashivoside lenantos chevosa ile nutaile asike vejen la nadozekla tukeze botaya neje botra atazita beva neta jebo tutaya mini anda zekita zevayans le mando sik ya ila sire montaya ete sike bezeva sele botra inezereja sa de voze boketa yazi netela landolebo ote bofo sa ine menelansi jetazi bevo ote kosa ine do Lenezende mendo de
atakotrara mini adosika kotemeni ande jevozi dotaine. Shalom shalom. Ushimwe Yesu. Uene dosiku amindu la ilanda zebe haitai lailuta takuzila miweyo o alilami yailasi itotai ayiselo pote yasikato lemeniasi gurandinde mwami Yesu nunganiriza imigambi niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanje hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ivyo vyose ugezi wanje mwijuru uti ngwino mwana wanje hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ivyo byose ugezi wanje mwijuru. Imana ishimwe. Umuririmbyi aravuga ngo kuko ngwino mwana wanje, ngwino mwana wanje, ngwino mwana wanje. Reka nkubwire ngo Kristo umwami Yesu wamenye ugakurikira. Tatala sire benefo. Kristo wamenye ugakurikira. Arimo araguhamagara uti ngwino mwana wanje. Hari igihe ashobora kuba ari kuguhamagara umaze igihe kirekire wibereye ahantu, warabuze no guhamwaramutse, warabuze no guhamwiriwe, warabuze no guhamazi, warabuze no gusura, ariko indirimbo iravuga ati uti ngwino mwana wanje, ngwino. Reka kwitinya, ngwino muri Yesu. Muri Yesu hari ubuzima. Ngwino Yesu aguha amahoro, ngwino Yesu agwagakiza, ngwino Yesu akugaburire, ngwino Yesu akwambike, ngwino Yesu agusiga amavuta, ngwino Yesu yongera kubumba bwa kabiri. Kuko Bibiliya yarambwiye ngo Imana izongera twubake, ngo nimara kutubaka tuzaba twubakitse. Hari igihe Imana ikubona ikabona uriho ariko utubakitse. Ngwino Kristo akubake, namara kukubaka uzaba wubakitse. Imana ishimwe. Uti ngwino mwana wa Raila salamenera ukuzahozwa ivyo vyose ugezi wanje mwijuru. Hari ibintu tuzahozwa tugeze mwijuru kwa Data. Hari ibintu tuzahozwa tugeze mwijuru kwa Data. Hari amarira tuzahanagurwa tugeze mwijuru kwa Data. Hari amarira twarize ariko hazabaho guhanagurwa. Icyo usabwa wowe, Yesu araguhamagara, ngwino mwana wanje kuko uzahozwa ibyo byose ugeza saya linode takosileme ashizalelo medelaina kostaya binifo tutera sikataya minila utigwi. Ndafashijwe muri iki gitondo. Reka duhita dusangira n'iri jambo ry'Imana. Nta kibazo, nyemerera dusangira ijambo ry'Imana umunota umwe. Imana iguhe umugisha. Amen.